mensa aka men penifo ha me bra panyin na me wo fani mpom a wo makwadre agro ni mu a omutu omo na esi bega won say you penifo na epie mu no mensa aka dada KD manager maybe an twetwe nkomo a friend of Kimpi me am me bra panyin eno no me friend of Talent House called Kimpi die talent Ghana has here afane na ase no or a great guy by all standards and me am no fani mpom na nemwa na ne bo dini ama ye muso kakra na nemwa ka che kwa me apia munim no wonim ene me ka che ose yesi ne hene prekopa ene o mapie mu a ye ne mpanifo betwetwe nkomo mpanifo ba so mama kwa aba ya joso obru ile ye wayem si yesre kru ngi but me wo fa no nana mo pia o mpanifo si yesu kra ya hem ampa tini ya dini nyina aka ho ampa e ka brabo no ampa na no be se me dem wa ha se ye de mo na mapie mpacho kwan so yo we de me ame bobi yete an se ye nua ye nua Kwaku Duah me de wada shebi zamani gozami sonulaye Ado fata Dada KD adani benkum so enene na awotwe nan yeah fan se enene wo so me na ye nananom ye papa nom enkran mamu ha no amane ne amamre nti no na penifo butu ade nti no na wo se ye twen ema ye lift band no ti nyame ene nananom ya adom a ye lift ye na wo se nyame ya adom a ochina 21st June ena ye bedi ne na awotweda ewo East Legon Executive Club House ochina no pa fi no nkron kosi anwumre be no ena ewo se ye ba o programming so akwa entertainment show na ye de to adofo ani music lovers ene ye fans no Dada KD fans no say yesu ama ochina ebedi na awotweda ape date a ye de be ye na ye ni akra na chikwa na ade ba ko nso mu say ena nwumre onum ne fa ye be hia mu wo Achimota Unity Oil na ya ye candlelight edia create awareness for ochina observation no enti no meja na manager kanyi Ahosepe so person ne ya shetuntum ya na ningina ya hoboabo ye edia koye procession candlelight procession ama ya ba penye oda from Dada KD na ne manager wa Kimpi. This is not the right time, but what all from no penifo pinkofo piki kansem e wo social ne so e bi kwa kwatena other media houses ke kansem pi to the extent so mo kansen the manager your oba which is not true. Ten manager wa hire no twetwe nkomo phone so ba wa hire de sisudua say you are the one and only manager for Dada KD open you kwa so wa ha obetim so amaye mamintia o ahwefa wo hwe sani eko internet dumpa ebo Dada KD ne manager me mejino opoi yeah nti ono me nyime bi ono ka fa ne fi ena ase me Dada so aye adwuma for 10 years yampa yana nto ache nti there's no manager anywhere apart from Kimpi. There's no manager anywhere. Okay. Bia bekade oh KD ne manager. Na manager no owo hemfa. Ye wo ma ihu nenyim. Na ye wo ma ihu nenyim ana. Menye na nakechire. Okay. Na anto achel. True Dada KD na mdishia na nakechire. We introduce me chire na nakechire. Na zinti bibia na nakechire na ye kono. Nti extra mpa ne yin tutu na azini bia mwa ne simona so a ye hu de moye in fact me so me fa akwenye so mbom panifo aba so mwa ya de papa monai me hu sen na watching ye panifo me nim se mo katakra mada so mpa musum ye kra de otim se aye cold panifo mabo adwuma nyame hira mo pen yi na nanom nta mochi because me hu sen na watching ye twa mu ne na watch we no mo de ntoto ye egu akwan mu ni ade no nti na mesre Ghana fo ahwefo ehwe ya no pese entoto ye mpanifo de egu akwa me besre se mo ma na nye kwa mo fa ma hoden pa meta achire se wo do Dada KD open nnwom
this is the time I will be show love and respect for Najuma power ye di gu honum. It's candlelight no send and penny for air cano. Your best right. Some na mo de ma ho de better. Na manager na wo ka say t-shirt be na shawi. Yeah. Aha. Na wo ka say my t-shirt Yeah, ton. Obi pese o nya bia. Yeah. Obenya. Yeah. But when obenya we he number bi obefra na yo be bi obeto no. Okay, Star Sandy. Ye nua ba bi eneton. Okay. Ye nua Kwaku Duah Dada KD. Okay. Na chiri ba yire. Okay. Your friend said na. The number is 0244 481 465. Okay. 0244 481 465. O friend no a obenye yae bebre. Amanfo nso ato enim sa amanfo beba amana efe. And I say on how who cry by 5 o'clock there. Na ye wo unity oil wo Achimota. E ho no akra no. Obenye bia to. Okay. Na ye nyina ya kono ye de akwa akugya ye nyina. Ensem de asisi bebre. Na de mesre Ghana for ni se sebi nipa na ewu. Enye nimpa na ewu. Wa ba be ye bi. Dada KD nyum somuje. Dada KD nyum odomu anigye. Ama nkrofo aware aso. Nkrofo de edi agoro. Bebiri. Nkrofo de age wo mo ani. This is the time wa e was say you show love. Yes. You celebrating no. Enye nsem bia ye nyina ye nipa. Something time ana Delilah enyi no ma ye no. Na ono nso ye normal person a wono so ginani a woni anua no. But emire bi du ya asem sima Delilah yi no ma ye na akwa se no ho akoye ahi. Sabi na ntwie nam enya nkwase anam se ni su na nkwase su a. Eboa a odi aba beboa Ghana no NSF. This asem bi asie atwam na se ye nyina ye bobra na Ghana de ma hu se se bi obi free mu a ene ye kofa no old eniema bi se ya na ye pese ye gu na ni mu aso se ye pese kan so se bi wato fom okọ mpanifo so se obi free mu a ye nka na chi asembone aka oni ni nyame wo ye nipa me ye nipa ye nyina obi abekọ wonim de beto wo china se se hu se wo ye kronkron wo ye holy. But what will happen to you tomorrow? No? You never know. You know, you best say, you wasem, you man nyaro, na be a bekobi. Yet in concoye, and you are not being so boa. A frekra kekeno, ubi so oh, made them in call I be boa, may ye say, a binu the omu instrument. Ubi to say Gaddafi, and a band there by born near Dinina, my sister be the. Kuyakuto ono so enkoso hima so aboy empa okay na me nhira wo amen no penyi yada say manager o nsimbi twato a wo de beso so na yada do for us. In fact inde da na mo hu na mo boss we inde da na mo hu nde mo boss onyu ampa nana de anyumbi beto a o ye eyi ne honyu na we use fatia nkoma timete na me mshim so na me say so I am not. It's only for 1 month and I ended up na me hu dem bosiko because of that song because fatia nkoma dankofo ona ye ko stage a yetum oboma do just oye inti fatia nkoma dankofo wona akoma do popo ye ko na ya mba o chere ye mba nwie ona mo hunu de o boss onye obi enti mesre adofo de wombra na yen support ebusuan na emba na yentum yenye bibia na meze ndasebe ma Adom TV multimedia crew ndasebe mo wona pa in fact wonye na nanto ye for so many years Procession, Charles na, Wankasa Sandy, no boss Ankasa so. Fat, onye na nanto ye Ankasa. See, me jina na meze ndase. Amen. 24 year that CP say na mo best right. And to tell me the go akwem ye wish all the very best. Se bibia bekoe. As usual, Patwa how you home to bibia nia.
mama ya sotia na he enti mama minja mpanifo ekwan mpanifo pa hwema da se ne so mbesrai enhwe da so ma ya kwanya me da se enti pa hwo ye jam mpanifo kwan a me say ye bo nwom no ohene ka ehye ni je ho ye pa ye bo nyu si Asia wo say kai ancient Egypt Samantha Egypt me hwa asana le wo video ye me fa jam mpanifo ekwan me twa me ho abasisi a me ba